Ikaze kuri mwese abadukurikira, twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi n'ubundi. Reka tubanze Imana imbere, kuko Imana niyo zose, ni nayo dushyira imbere kugira ngo ibyacu bize dutekereza n'ibyo dukora bigende neza. Reka turareke Imana kubana natwe. Mwami wacu, Mana yacu, turagushimiye kuko banye natwe umunsi wose. Nanone kandi muri iki kiganiro cy'uyu munsi turagusabye kugira ngo ubane natwe, turagukeneye, turakwifuza, turagukunda, ube kuko ubishaka, ube ku bushake bwacu, dusange kugira ngo bigende neza, tubisaze twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Kuko bisanzwe uwo muri kumwe ni Pasiteri Sebayiyonja Bizimana. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turabaharitse, tubaha ikaze, dukomezanye kubana namwe kandi turabishimiye. Ikiganiro cy'uyu munsi turi bubane namwe twabateguriye kugira ngo twese dufashwe. Ni ikiganiro kivuga ngo gifite insanganyamatsiko igira iti isezerano ry'Imana, cyangwa amasezerano y'Imana yo gukiza igihugu. Isezerano ry'Imana yuko izakiza igihugu. Dufite amasezerano y'Imana mu gihe duhura n'ingorane n'ibibazo byinshi mu isi. Hari ibibazo, hari intambara hirya no hino, hari ukuva mu gihugu kuko tubibona muri iki gihe, ariko dufite amasezerano yo duhagararaho, twizera kuko Imana izadukiza igihugu. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, Ingoma za kabiri ibice 7 n'umurongo wa 12 ndetse tugeze ku 15. Bibiliya iratubwira gutya ngo, hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru, bababarire ibicumuro cyabo, bakirize igihugu. Amen. Iryo ni isezerano. Kuri 15 aratubwira ngo, uhereye none amaso yanje azaja areba, n'amatwi yanje azaja yumva gusenga uzasengerwa ahantu. Haleluya. Isezerano ry'Imana ryo gukiza igihugu mu gihe abantu babuze igihugu. Kuri umurongo wa 14 niho tusanze iryo sezerano, haravuga ngo, maze abantu banje bitirizwa izina ryanje nibicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukirira, bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru, bababarira ibicumuro byabo, bakiriza igihugu. Haleluya. Salomo rero amaze kubaka inzu y'Imana, amaze no kubaka inzu yiwe cyangwa inzu y'ubwami. Dushobora no kubisoma mu gitabo n'ubundi cy'Abami ibice 9 n'umurongo wa 1 kugeza ku 18. Washaka wahasoma ukareba isezerano ry'Imana idufitiye. Buriya ubundi impamvu abantu bagenda bakagira ubwoba mu bibazo bagenda bahura nabyo, ni uko utamenya amasezerano y'Imana n'uko Imana ibakunda. Ariko Bibiliya iratubwira ngo, nkunda abankunda, niko mu bahanuzi bwa Yesaya avuga, nkunda abankunda, mwe n'abanshaka n'umwete bazambona. Ni ukuvuga ko iyo duhagaze mu masezerano y'Imana, kera kose, uhereye kera, iyo abantu bateshukaga, Imana yarabatangaga, yarabahanaga.
ariko kandi kuko ibakunda ikabashiraho isezerano ngo nimwongera kandi mukagaruka nanje nzabagarukira. Salomo amaze kubaka inzu y'Imana, amaze no kubaka n'inzu y'ubwami, Imana imuha iri sezerano. Imana imisezerano ibasezeranya ibyiza ndetse ivuga n'ibibi nibatihana. Ariko ibyiza ni ibingibi, iramubwira ngo hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo, iramwiyereka nijoro, niko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka Imana yereka Salomo nijoro, mwiyerekwa rya nijoro, iramubwira iti numvise gusenga kwawe, maze nitora neza aha hantu ngo hazabe inzu izaza itambirwamo. Aha niho nitoranirije mu nzu, muri iyo nzu yaramaze kubaka nk'uko Imana yamutegetse. Hanyuma Imana iramubwira ngo aha niho nguhera amasezerano, muri iyi nzu niho uzazibonera amasezerano. Iyo tuje mu nzu y'Imana tudekarare, twishyuza amasezerano, twishyuza amasezerano. Rero amasezerano y'Imana tuza tuyishyuza kubera iki? Kuko Imana yatubikiye kandi izireba isezerano ryayo kugira ngo isohoze. Iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru ngo imvura ntigwe, cyangwa ngo nintegeka inzige ngo zone igihugu. Buriya ibintu byose biza bitegekwa n'Imana, ntabyago zoza Imana itabihambuye. Iravuga ngo ninohereza nanone mugiga mu bantu banje, ngo amaze ngo abantu banje ngo bitirirwe izina ryanje, ngo nibicisha bugufi bagasenga, ngo bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ngo nuko nanje nzabumva ndi mu ijuru, ngo mbababarire ibicumuro byabo, ngo kandi mbakize igihugu. Haleluya! Iryo ni isezerano ry'Imana kuri twebwe kubizera. Dufite amasezerano yo gukirizwa igihugu. Hirya no hino ubu ngubu hari intambara, hirya no hino hari ibibazo bitandukanye biteye ubwoba, abantu bafite ibibazo, ariko kandi hari igitera ibibazo, hari n'igituma ibibazo bigira gute bishira no kwibuka no kwikubita hasi no gusenga no kureka ingeso mbi, abantu bakagarukira Uwiteka. Iri ni isezerano ry'Imana kuko ihora ireba isezerano ryayo kugira ngo isohoze. Nta kindi kintu Imana izireba izariyitaho cyane k'isezerano ryayo. Noneho Bibiliya ikavuga ku gice ku murongo wa 15 muri icyo gice cya 7 avuze ngo uhereye none amaso yanje azaja areba n'amatwi yanje azaja yumva gusenga kuzasengerwa aho hantu. Uhereye none, mu gihe yabivugaga tirivuguruza nidutakira Uwiteka mu gihe cy'ibibazo hirya no hino, mu gihe cy'ingorane n'intambara, tukibuka tugaca bugufi tugashaka mu maso y'Imana, tukareka ingeso mbi. Kera Abisirayeli ubwo bateshukaga bakaba ibigirwamana, nicyo gihe Imana yabarekaga, Imana ikabatanga, Imana ikabahana, ariko bagaruka ikibuka rya sezerano ryayo ikavuga ngo nimungarukira, kuko yavuze ngo nimungarukira nanje nzabagarukira. Uhereye none. Hari umuririmbyi wavuze neza aravuga ngo imvugo yiwe ni ihame, ngo tegereza umunsi n'isaha, ngo kuko Uwiteka ari wabivuze ngo bizashika. Imvugo yiwe ni ihame, imvugo yiwe ntizihinduka, ni ihame. Yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we urabona iki? Kuritegeza ukabona iki? Aravuga ngo niko ndabona niyo umurinzi. Imana ibwira Yeremiya ngo warebye neza, ngo nanje ngo uko niko nzanira isezerano ryanje kugira ngo ndisohoze. Imana ihora ireba isezerano ryayo. Turabizi kuko hirya no hino hari intambara, turabizi kuko abantu benshi bari mu kaga k'intambara, ariko kandi reka mbibutse tureba amasezerano y'Imana. Ese isezerano ry'Imana ifite niri uhagaze kuri iyo sezerano, ize ndi wacitse intege. Ariko ubundi abantu bahura n'ingorane nyinshi n'ibibazo byinshi, abantu bagatekereza kuko Imana yabaretse cyangwa kuko yibagiwe isezerano ryayo. Ntibiza yibagiwe isezerano ryayo, ihora irireba kandi ikagira ngo izarisohoze, isherezo izarisohoza. Nubwo imvura yaba nyinshi ariko izihita, nubwo indwara yaba nyinshi zikira, ariko duhagaze mu masezerano y'Imana. Iri ni isezerano yo kubona igihugu. Dufite amasezerano y'uko igihugu kizaboneka, tuzabona igihugu, abana b'Imana, ubwoko bw'Imana. Duhagaze mu masezerano ntacyo twaba. Reka mbabwire duhagarare ku masezerano, abumvira ijambo, abanyumva, abo turi kumwe
dufite amakuba impande zose ariko ntidukuzwe n'imitima. Kubera iki? Kuko dufite amasezerano y'Imana, kuko ariyo yabivuze no kubikora izabikora. Mureke rero tudatinze cyane duhagarare ku masezerano y'Imana, kandi tumenye ko Imana idufitiye isezerano, Imana idufitiye amasezerano. Dusoreze muri iki gitabo cy'Abami n'ubundi. Abami ba mbere ibice 9 umurongo wa mbere, ibice 9 umurongo wa mbere, amaze dusoreze kuri iyo ngingo. Dusome ingingo nkeya cyangwa ibice bikeya kuri uwo murongo. Bibiliya iravuga ngo nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka, yuzuza inzu y'ubwami, nibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri, ubu ni ubwa kabiri yamubonekeye, kuko yamubonekeye i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yawe, nejeje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanje riyihoremo, yibe mu iteka ryose, kandi amaso yanje n'umutima wanje bizayihoraho iminsi yose. No kuvuga ko isezerano ry'Imana rihora ku nzu yayo. Hari yatanga isezerano ngo nimuterwa n'ibyago, nimuterwa n'ingorane, imvura nitagwa, ndetse ngo n'intambara ikaba, kohereza na mugiga ngabateza mugiga mu bantu bana, ariko bakikubita hasi bakareka ibyaha byabo, bakareka ingeso zabo mbi, naje nzabumva ndi mu ijuru. Umurongo wa 16 twavuga ngo, ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu bakanyimura, ntimwitondere amategeko n'amateka yanje nabashize imbere, mukaja mukorera izindi mana mukaziramya, nanje nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanje nzayijugunya imve mu maso, kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Ahangaha ni isezerano nanone kuba tubaho Uwiteka, ngo nitutubaho Uwiteka. Yabwiraga Abisirayeli, ni ku Bisirayeli yabwiraga, ariko kandi abizera bose bagaze ku masezerano iyo bateshutse Imana izibareka. Ariko ndizera kuko abubaha Imana ihora ibareba kandi ikabitaho. Bavandimwe banyumva, tumenye kuko dufite amasezerano y'uko igihugu nta bantu babaho batagira igihugu. Ariko kandi iyo abantu bateshutse gato, Imana ikunda abagendera ku mategeko yayo, izububaha kandi igakomeza izano ryayo. Imana idufashe tumenye amasezerano y'Imana kuri twebwe n'ubu ngubu ikiyareba. Twakira ijambo ry'Imana, Imana niduhumugisha ku bwayo. Amen.